Hey, babuba ngibingelele nje bafowethu. Asibongiseni ngeke ngisho ukuthi ngibongisa umculo ngoba manje abalandeli abenze yonke le yanto ukuthi bempumelelo. Asibongiseni nalezi nsizwa esingenamona nazo. Ake sibongiseni abalandeli baKhuzani ngokuy'nikela emavotini nanokuthenga amathikithi ukuze begcine behlabanile njengabalandeli abavelele. Into ibe inhle kakhulu bafowethu, nomcimbi uhambe kahle siwubonile. Ya kunjalo nje bafowethu. Cha, asibonge la kuma-Radio Nation aphumela obala ngokusibongisa ngokudla umncintiswano lapho kuyikhuphuka nezakho u100K. Cha bafowethu, siyabonga kakhulu ukuthi nisibongise, nibe nakho nje lokho ukuphumela obala ukuthi hayi ake sibongele ama-Blue Nation. Cha siyabonga bafowethu, nathi ngelinye ilanga bafowethu siyafisa ukuthi sinibongise ngelinye ilanga. Cha siyafisa bafowethu, siyafisa impela, siyafisa hayi kabi, siyafisa ukuthi nathi ngelinye ilanga sinibongise emncintiswaneni. Kodwa-ke ngoba uNkulunkulu ukhona, siyathemba ukuthi nani ngelinye ilanga bafowethu niwathola ama-message avela kithi esiyobe sinibongisa ngawo ngoba uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu akahlulwa yilutho bafowethu, ningalilahli ithemba kuzolunga. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga. Thank you.